Savremena gimnazija mi se sviđa zato što sve svoje želje mogu da sprovedem u delo. I came here and I was like, whoa! This is really the school of my dreams. Meni se najviše dopada u savremenoj gimnaziji taj Cambridge program. I ja mislim da će mi to mnogo pomoći i dalje za fakultet s obzirom da planiram da idem negde u inostranstvo. Mentori su tu uvek za nas, koji god da imamo problem. I što se tiče stručnosti, i što se tiče da uvek stvarno izlaze u susret nama i trude se. Ranije je bilo dosta teško, zato sam i odabrao savremenu gimnaziju. U isto vrijeme mogu da treniram, a isto kvalitetno učim školu i pohađam nastavne aktivnosti. I nastavnici mi pomažu tako što organizuju dopunske i dodatne časove kako bi nadoknadio gradivo koje sam propustio. Savremena gimnazija je nešto što poštuje moj talenat i jako mi se dopada. Časovi su interaktivni, imamo interaktivnu tablu i sve je dosta drugačije. Naš ambijent, računari i savremena tehnologija. During our classes, we use tablets, computers, applications. Pružaju novi način učenja i brže učenje. In intelligent classroom, it's never boring. It's interesting and fine. When I have sick days and I don't go to school, I could see what we did that day over our Dale platform, our live archive classes. Savremena gimnazija bukvalno nudi ono što jedan roditelj koji se bavi svojim detetom želi i da čuje. This school gets very personal in a good way. Sva deca koja žele kvalitetno i dobro znanje, ja bih preporučio savremenu gimnaziju. Everything is cool. And we're like one big family.